bafite uruhushya rwo gutwara moto rwa International Racing License. Baba bambaye kandi imyambaro ishobora kubarinda baramutse bakoze impanuka, gusa ntabwo byizewe 100%. Abitabiriye umukino baba bahatanira igikombe ndetse n'amafaranga hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 50 by'amadolari yonyine utirengagije n'ubwamamare. Ni umukino mubi cyane kandi uteye ubwoba. Tekereza ko kuva mwaka w'ibihumbi 2000 abarenga 270 bamaze gupfira muri uyu mukino ndetse harimo n'abafana. Umukino wa kabiri ni Extreme Parkour and Free Running. Ni umukino aho umuntu yiruka hejuru y'inyubako ndende cyane asimbuka inyubako ku yindi cyangwa no kunyura ahantu habangamye ku nkuta n'ahandi ku buryo umuntu usanzwe atabitinya. Uyu mukino nta mategeko awugenga ugira, ahubwo ukina afatwa nk'igitangaza bitewe n'igikorwa kidasanzwe yakoze. Gusimbuka mu ntera ndende, kumanuka ku nyubako ndende nta kintu na kimwe yifashishije n'ibindi. Uyu mukino nk'uko nta mategeko ugira, nta n'imyambaro yihariye ikoreshwa igamije kurinda umukinnyi nka za helmet n'ibindi bikoresho. Umwanya wa gatatu hari free solo climbing. Kurira imisozi n'ibitare by'amabuye nta mugozi cyangwa umutaka. Gukandagira nabi rimwe gusa ni urupfu. Ni umukino wakomotse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba waramamaye cyane kubera umusore witwa Alex Honnold waciye agahigo ko kurira umusozi muremure cyane upima metero 975 nta mugozi cyangwa umutaka, akamara amasaha 3 n'amasegonda 56. Ibi byashyizwe no muri filime yitwa Free Solo yo mu mwaka wa 2018. Uyu mukino nawo nta mategeko awugenga ugira ndetse nta n'ibikoresho byihariye bikoreshwa, ahubwo ni umuntu ku giti cye wifatira umwanzuro akajya kurira imisozi agamije gusuzuma ubuhanga n'ubushobozi budasanzwe bw'umubiri we.
hagamijwe kwishimisha. Uyu mukino Firewalking nawo nta mategeko awugenga ugira cyangwa se ibikoresho byawugenga.